khmat juga mulai konsensi penpau jing susi wede jing cha kalau ke ba mla ban priang wede jing cha wede ba serius ingin skam sarkar kan simkhia ba kan bu yak jing toket ka balong laju kam dadan mon penthut kana mengin tip jing sha wede jing cha ni paru je solam ski yang sam uple lor kat baki kun kiti bilok baki bahaya masam rang ba serius ini skam ba letsuk nai kan cha jing cha thai bong chukut ta bang pensau nak leng juga ya jing susi ya jing cha ini nak leng discussion ju sim bak nang lam snang jadi kiwe ki bapet bakni bhag net personal portal kadi ka jing bakla nak leng diplis men hi bat klam kan chok tin so so ni namang i babun i no jing cha ka police department ka set ban ya leng ba rong bas nang re ni kinti mentang i ya lan te kam tip ke nga daw bak lo ki ya lan re judong gerpam bangin dan diskonsel ni kamburam kita borsong namar kumbla klei wada pedang jingja go kubet kan niru kita borsong tiba khamat tiba sim ni kita bertaban penyai ta ju sarkar dan re pede bang jingja pang i ba nak ni kaliang ka police department kelaya lendat kan nak punjok tin kinang langsung kini kita go go penpau ju sosi nangi kita ngelam dengan diskonsel itu siam ru lakran na pede nak kaliang jong siam badan sini buat kita sinadap keren ni kene ban le keren ru ban kaliang kita diskonsel kan sapa ya kini ka benta saka sarkar ba kini nugi jingda kampus nok patha ki nya ling ba ki nong ya snong ma kini kita belah pen kubor makin pek ba kamet pos nok patha